Asa may lami ani oy? Asa may lami oy? Waiter. Yes, sir. Nakapili na ka, sir. What? Di ka magkunimog, sir? Wala ba kita ani? Hello nga? Tawag na ko sa mga, sir. Otro pag ganit tawag og sir. Yung book lagi kag duha ka adlaw ron. 10 years ko nag tumor og pill kunya tawag ko na ko nimog sir. Kanina nga 5 days nila mo make upan para masundog naman si Bay Alonso. Tawag na ko nimog sir. How dare you? Ay, sorry, sir. Unsa ba gusto nang matawag sa mga, sir? Ito ba tawag sir? Huwag mo lagi tayo magbarugan og duha ka lang. Ay, sorry, sir. Unsa ba nga? Ay, tinawag pa nga naman, sir. Rigor! Rigor! Wow!